Потому что Украина за такое отдали, ну, 10 разів более. Жаба! Просто ось порви да выкинь. Ну что, перейшов до стены. Глядите, это значит, профиль будет бейж одной стены, якая будет поделять покои. Будет робить два покои. И что? Значит, стена будет 5 сантиметров. Не супер шмат, ну як пакуль як ёсць. Пенополистирол, ну крацей пенопласт. Просто пенопласт, як гукаізоляція. Профиль у стенках, значит, робры будут идти праз 60 сантиметров. Сам лист по сантиметру, по 60 сантиметров буду выразать. Кожный вертикальный профиль будет идти праз 60 сантиметров. И буду, напевно, одразу спробовать одразу ставить пенопласты, профиль горизонтальный. И вот так выставлять. Может быть, як атрымаецца одразу ще лист гіпсакардону, ось он стоять у меня. Ну, тестю дякую затягнули, потому что я бы один не дал рады. Тут 2, 4, 6, 8, 9 листов, 2,5 вышине и по 12 миллиметров толщине. Так что, ну все, темненько, день, хоть и день, а на дворе довольно так прохолодно. Там, коля, не видно, может, 10-12 градусов. А там он Пилипка сядет, а это срака Али. Глядите, у меня упершыню было, як в этих тиктоках показывают, Амаль, с болгаркой. Добре, ну, был в окулярах. Значит, я пиловал, ось, глядите, пиловал, и рез, конечно, рванула диск. О. У меня упершыню так, как его аж выдрало. И он, это самое, его порвало. И он зачапился, может, тут, что тут такие некие. Двойны быў гэты самы, гэта ж типа такі вугалочак. І яго, вось бачыце, гэта яго так выгнула. Ну, я быў у акулярах, я адразу выбіла. Ну, добра, ўсё, у вочы нічого не трапіла. Але, конечно, вядома, трэба быць асцярожным. Профіль, гэта ще сцяну раблю, так? Зараз, вось, глядзіце, амаль як выглядае. Это ўжо амаль асобны пакой. Там, правда, не до конца. Это я там за шафой сяжу. Працую. Я ўжо один лист гіпсе ўжо прикрутил. Это мой першы ў жыцці лист гіпсакардону. Ёсць нюансы со сцяной. Сцяну-то я зарабіў роўна, але печка сама по сабе не вельмі роўная. И я вот зараз думаю, як это, что мне там рабіць. Магчыма, я тут нешта закрыю, там запеню, каб яно внутри было запенено. А тут не ведаю, ці можа зашпатляваць, ці нешта яшчэ зарабіць. Ну, трэба сценку таму што выраўняць, бо тут будуць шпалеры. Чым нюанс? Я раблю строг, напэўна. Па-першае, упершыню раблю стенку, упершыню у мяне, ну, из профиля, с наполнением, то бок такое себе было простенькое, ну, не только простенькое. Ну, было себе уявление, что, ну, прикладно я разумеў, як гэта рабіць. Ось, я пачаў рабіць, есть свои нюансы. 3 типы у мяне профілі, і, карацей, называется, якія былі шырэйшы, вузейшы, але больш глыбокі, і вось трэці увогуле нейкі. Карацей, з 3 типаў складывается некая агульная картина, ну, здаецца, трымаецца. То бок, я калі першы вось гэты разрабіў радзіка, і он зараз схаваны тут под листом, оно вельмі хадзіла туды-сюды. А зараз я вам скажу, что, ну, калі я замацаваў, прымацаваўся, тут у нас по столе ідзе профіль, тут по подлозе ідзе профіль, профіль на профіль, ну, і здаецца, что такое, видите, уже вельмі трывалае, і гэта яшчэ без листа. То бок яшчэ, калі сюды яшчэ один лист, это сам гіпсакардону будзе, і это все звяжется, сцягнецца, карацей, будзе агулам будзе ўвогуле агонь. Вось гэтую вертыкаль у мяне нема было да чаго прымацаваць. Калі вось гэты вертыкаль, профіль, я просто до сцяны, ну, зразумел, до сцяны, і ўсё, яно трымаецца. Тут ни до чего, ни до печки, мне ж не у печку, мне ж не у гэты самый, не у клинкер, ці як он правильно это называет, это ж не цегла сверху, цегла внутри, а гэта, здаецца, он клинкер называется, вот это. Там як керамічная, такие керамічные вугольчики, дык это самое, дык я ж не могу у клинкеру гэты убиться, правильно? Тому, значит, оно просто промацавалось там сверху вертикаль и вот и снизу. Все, и оно ходило. Але как только я связал с другой вертикалью, там горизонтальная, это ж можно тут поглядеть. Вот, я связал, вот, и иде
вертыкальная. Ну і вот перавязаў гэтымі гарызантальнымі, злучыўся з гэтай вертыкальнай, і ўсё, яно ўжо ўмацавалася. І з кожнай яно больш і больш мацуецца. Вось і тут можна нават зараз убачыць, што вось, напрыклад, ёсць шырокая, вось больш вузкая, але яна шырэй у плоскасці, шырэй за тую, і там увогуле я вам паказваю, да, там нейкая шэрая, цёмна-шэрая, гэта я ўвогуле не ведаю, адкуль мне гэты профіль. Ну, думаю, гэта я ўжо 2 дні вось гэта збіраю, таму што, ну, я не самый вялікі прафесіянал. Як атрымліваць, ну, першая моя сцяна, ну, потым будзе яшчэ другая, ўжо будзе ісці, атрымліваецца, вось тут будзе ісці. І, ну, я думаю, што тут будуць дзверы ў пакой, вось тут. Ну, это ж яшчэ зверху трэба будзе зашываць, але для пачатку трэба хаця бы зрабіць зону аддзялення адзін пакой ад другога. Піліпка ўжо бегае, не ведаю, ляжыць тут, нас не бачыць, нешта туды забег, адтуль не мог выбег, не ведаў, як адтуль выбегчы, карацей. Бедный старый, это самое. Бедный старый карасей. Зараз можна яшчэ тут пройти, але ж я думаю, это пакуль. Пенопласту. Коша! Аля пришла вартовать себе. Аля, иди с того боку, помогай. Лера! Запах! Я думаю, что я еще не так роблю. О! Ползаешь так смешно. О! Алька, допомагай. О! Як дети у школу. Все. Аж употел. Выглядає. Ну. Тобто так буде один лист ще, досюль, і тут уже буде половка. Ну і з того боку все те ж саме. Але перед цим треба буде пены там все дырки заробить. В принципе, когда зашьешь, можно начинать клеить, чтобы быстрее было. Чапися. Техничная. Чапися. Приехали у баранки двери забрать. Две двери с коробкой, с наличником, с лиштвой. Потому что у краме бы за такое отдали, ну, 10 разов более. Понимаешь, что ну, я не это самое не выдумляю. Да? 10. Это все грузим и грузим. Но. Самое, что типа, замки дорожее за это самое, за двери. Пару разов. Ну, кстати, нам типа чисто символично отдавали. Да. Мы там опередили некого дядьку. Молодцы. Он так само хотел все двери забрать. Сапоги тоже в подарок, Никит? Сапоги, кажется, треба боты. Я обшиваюсь эту стену и скажу вам, что уже, конечно, гукоизоляция полепш. Не моцно, безумовно, але ось, наприклад, працує комп, ось там, да? І, в принципі, я його чую. Ну, такий легкий гудеж, особливо ночью, його можна почути, що там нечто гудить. Тут гэтага нема. Ну, вы, я думаю, праз телефон гэта не пачуеце. Значит, я зашыў, пакуль буду зашываць з гэтага боку. Далей я буду рабіць вось гэту стенку. І таксама буду зашываць пакуль знутры, таму што звонку мне спачатку тут трэба запеніцца. А запеніць у мяне вялікі балон, таму трэба будзе пеніць адразу ўсё і з таго боку, і з гэтага я толькі потым зашываць. Ну вось, так, напрыклад, такія дзіркі, все, што па магчымасці я хочу тут пазапеніваць. Вось гэта трэба будзе запеніць. Так, я яшчэ не супер прыдумаў, што я тут буду з гэтага боку рабіць. Можа закласці. Карацей, я буду думаць. Ну, пеніць паміж пліткай і гэтай дакладна буду. Што? Зараз я займаюся парнаграфіяй, вось тут кут у мяне, у гэты пакой. Я зняў гэты плінтус, і вось зараз мне трэба зрабіць літаральна вось невялікай вось кавалачак, мне трэба зрабіць такі, таксама зачыніць цалкам, ну каб ужо пакой быў цалкам зачынены. Не пакінеш тут дзірку, правільна, над печкай. Яна будзе выходзіць, тут же там будзе з таго боку калідор. Здаецца, дасюль было па планах, а там, напэўна, мы пакінем адчыненым. Ну, таму што трэба, напэўна, пакінуць адчыненым, каб і там цяпло таксама кудысьці ішло. Та яшчэ не на 100%, і яшчэ не дакладна ведаю, як я буду, што я буду з гэтым рабіць. Паглядзеў у інтэрнетах наконт
пенапалістыролу вось гэтага і печак. Ну, яны вытрымліваюць даволі высокую тэмпературу, да, то бок ён не загарыцца ад печкі. Ён не павінен. Праз профіль і, што важна, хто можа, конечно, ёсць людзі, якія адразу там пужаюцца у спалучэнні печка, агонь, пенапласт, для іх адразу гэта нешта ўсё павінна выбухнуць. У печак самыя халодныя часткі гэта якраз такі вугал. Нават калі добра яе распаліць печку, вугал будзе ўсё роўна больш халодны і ну і каб дасягнуць тых самых 80 градусаў недзе на вуглу печкі, гэта, ну, я не ведаю, што павінна зрабіцца, якая павінна быць тэмпература. Так, барыскі. Так, перад ад'ездам мы сёння паедзем на Мінск на пару дзён. Вырашылі, значит, ось тут каля тэрасы справа, да, зрабілі лункі. У нас захоўваліся вяргіні, это яргіны, ось вяргіні, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 луначак. Зараз прикопаем, будзе у нас тут такі ось кветнік. Ну-ка. Бомжатню разбавим. Ха-ха-ха. Катя каже, разбавим бомжатню. Зараз прикопаем, я вже подливаю водичку. Так, я намагаюся розібратися, це нормальна камера здимає. Ось вона. Після того, як загружаєш, це саме, і після того, як виключається, чомусь вона трохи подлагла картинкой. Ось глядите, погалився, пригажи зробився, мені здається. Правда, сипеться нічто. Я вчора набив серпянку, проклеїв поміж листами гіпсокартону, зашпатлявав, як мог, як умів. Там кут зробив серпянкой. Я не веду, чи треба було, чи зробив. Саме геморройне місце, це ось ця дірка. Я типу зроблю такий ось кавалок, і так само серпянкою. І тут, значить, буде, ну, гэты кут, я там запенив з того боку. Ну, його прийдеться ховати, тому що печка кривая, стіна все одно неровная. Ой, так що тут буде нейка конструкція, я подумав зробити ось таких ось з палочок. Значить, зробити типу вертикальний плінтус. Потім ён ось так пойдзе плінтусом по столі, і там буде протягуватися, ну і нейкім чынам так хоць неяк візуальна паспрабаваць выкруціцца з гэтай непрыгажосці. Алька прыйшла. Так, цяпер робім другую сцяну. Ну, тую яшчэ таю ў працэсе, я пачаў рабіць другую. Значыцца, у чым тут нюанс? Тут будуць дзверы. Дзверы будуць цяжкія. Так, энергазберажэнне, зразумела, піша, што у мяне батарэя садзіцца. Тут будуць дзверы, і дзверы будуць цяжкія. Да? Яны вельмі такія. Раблю ж першы раз сцены. Ну, умоўнага не, ну гэта ўжо другая сцяна, правильно? То бок уже не першы, уже другую сцяну раблю. І праблема ў тым, што я баюся, каб гэтыя дзверы, адчыняючыся і зачыняючыся, не хісталі сцяну. Тыпу, штось, можа, я баюся, карацей, зрабіць сцяну малатрывалай, і дзверы, адчыняючыся, будуць яе, ну, будуць бачна нейкія гойданні, можа быць невялікія, але яны могуць быць, я не хачу, каб гэтага было. Значит, я максімальна усё профіль укручваю з усіх бакоў, то бок да сцяны намёртва. Там вертыкальна, намёртва, там вось такімі самарэзамі ў столь. Далей, тут будзе, значит, не просто пенопласт, а пенапалістырол, але, ну, пенопласт это таксама, там же ж у мяне, значит, там не просто пенопласт, а гэта пенапалістырол, правильно называется, так? А гэта будзе экструдыраваны не такі. Я не глядзеў праз хімічныя нейкія ўласцівасці, просто памер. Просто там метр на метр, не вельмі зручна рэзаць. А вось гэта метр 20 на 60, якраз метр 20 на метр 20, 2,40 атрымліваецца па столі, і як бы ўсё ок. Мало, і не трэба шмат рэзаць. Ну і па шырыні яны ідуць па 60, што таксама добра якраз пад лісты гэтага самага гіпса. Ось, ёсць, значыцца, але адзінае, яно ж не зусім для сцен, можа і для сцен, але у яго такая форма, як бы мазаічная, да, для того, каб наступны ліст з гэтага карацей пенапалістыролу, каб ён уваходзіў у гэты ліст, як звычайна кладуць, ці там абшыўка сцен, ці абшыўка падлогі робіцца, а я раблю з іх сцены. І для таго, каб тут же павінна быць гарызантальная абавязкова перамычка, я вырашыў, ну, тыпу, змацняць такім чынам. Я такія вось брускі наразаю брускі, тут іх скруціў, тут
і тут же пачнецца адразу партал дзвярэй. Ось такі 2 метры, партальчык будзе для дзвярэй. І, значыць, тут таксама будзе ісці вертыкальна профіль з бруском. Гэта ўсё будзе брусок у брусок будзе аб'ядноўвацца для замацавання. Яшчэ зверху на гэты брусок тут же будзе яшчэ профіль ісці. Бок я, ну, як бы так, не запасам, а перастрахоўка, павелічэнне розных канструкцый, каб яно мацней усё трымалася. Наколькі гэта будзе мацней, я, конечно, не ведаю. Можа, гэта просто залішняе, наадварот, абцяжарваю ту самую канструкцыю, ну, чорт яго ведае. Але паспрабую, каб яно не хісталася, да, вы разумееце, тут будзе коробка, ты дзверы гэтыя ляпсь, і ўсё, сцяна пайшла вось так хадзіць, гойдацца. Вось, я не хочу, каб гэтага было, і таму тут павінна канструкцыя быць прям замацаваная. Таму што на гэтай сцяне я рабіў больш-менш, яна насамрэч трывалая, але месцамі тут, вядома, ўжо не бачна, але, ну, не сказаў бы, што не, яна не ходзіць. Яна як бы трывала стаіць, але нібыта месцамі хацелася бы, каб яно было яшчэ быць. Ці можа гэта яно так і павінна быць, гэта я, ведаеце, прыдумаў, што яно нібыта павінна быць як з цэглы сцяна, нерухомая, а па факце профілі гіпсакардоны на заўсёды нейкі такія крыху. Ну, не ведаю. Вось, так што пакрысе гэта доўгая марудная праца. Рэжу, пакуль падрэжаш, там то сёе. Ты ж там падрэзаў дзіркі, таму што там ацяпленне пойдзе, каб адразу нават сабе рысачкі зрабіў, каб не забыць, дзе трэба будзе прабіваць трубу ацяплення пойдзе. Вось, так што ўсе гэтыя моманты, это ўсё трэба ўлічваць. І самы гемарой, гэта, канешне, это печка, таму што яна крывая, вось гэта зверху эта кахля, яна вось такая таксама формы, ты нічым яе не заробіш. Вось, таму вось тут такі гемарой, карацей. Ну, паглядзім, як яно па вынікі атрымаецца, па выніках. Чвікабрыка малая. Злавілі і памылі, таму што это самае. А колькі можна? Капала, ўсё скапала, ўсё пузо было, лапы мы, карацей, злавілі і памылі. Таму на двор уже што, не выпускаем. Всё, сядзіш дома незадаволеная, але памытая і чыстая. Навошта? Вы спытаеце, а навошта табе, Яўген, была тэраса? Ну, адна з прычын, ну, добра, гэта не прычына, просто так, насамрэч, зручна зараз, глядзіце. Ідзе дожджык, а я так ціхенечка, маленечкі мангальчик паставіў, падпаліў, сеў і чакаеш. Нормально. А так бы нешта рабі. Ну, вы, напэўна, можа, зараз не бачыце, што дождж ідзе, але ідзе. Ось. Так што вельмі зручненька. Ну, все, зараз мы што будзем? Самая моя нелюбимая частка працы — клеіць шпалеры. Ось. Спадзяюся, будзе... После которых можно развестись. Так, спадзяюся, клеіць будзе Катя, а не я. Я пакуль здымаю просто это самое. Правда, мы... Типу, просто мы клеить, мы пачнем крыху дзіўна, толькі гэту сцяну. Хаця гэта сцяна яшчэ не готова, да, покажи. Она яшчэ ў працэсе. То бок, можна было б, конечно, дачакацца і ўсё паклеіць, але, ну, пакуль эта сцяна доробіцца у нас, есть магчымасць параллельна рабіць сцяну і параллельна клеіць шпалеры, как, ну, нейкі працэс, потому что параллельна шпатлявалася, параллельна мы учора грунтавалі, і вось сёння ўжо можна пачынаць падпісваць. Не забыть, з якого боку. Що? Пригожусь. Завтра темная. Ой, какая жуканенькая растет. Ну, есть неровности, там, где листы ОСБ. Кажется, выглядает не супер. И так, конечно, кайфово. Ай, ёкарный бабай. Ну, такая вот, прыжок. Ну что, огонь? Как все такие колеры. Стена больше-меньше ровная.
Я глядзеў па вось гэтаму, па шву. Нормально. Ну сюды нешта трэба будзе, нейкі уголок трэба будзе. Можа драўляны уголок, тут нават будзе і прыгажэй. Ну, так тут жыве драўляная сцяна, і тут будет такі уголочек. Я думаю, что оно может нават у нас няблага. Все, пока все. Так, что? Что? А, так я могу уже другую повесить. Угу, только я даже пройдусь. Лайфхук. Купляйте шпалеры с картинками. Тогда не так проблемы не бачу, это наплывы, поветра. Так, ну так типу зробив, пригладив і нормально. Ну, єдине, що треба було підрізати під малюнок. Ну там не шмат, там по отримується 2,40, ну і по 20 сантиметрів прикладу ми ще відрізали. Ну, лишніх. А колір так отримується бежевые, такие пяшотные, такие мягкие, не резкие, не такие, как бывает, что ну, детячие размалевываются там это, разнокольоровыми фарбами. Ну, я не думаю, что, что это проблема. Ну, як бы, можно робить як хоче, але ж это самое. Такие колеры, я лечу, больше спокойные и утульные. В принципе, тут все такое, подлога такая светлая. Та есть она светлая, еще светленькая, эти шпалеры отклюнутся. Они выглядят как белые, але они такие шароватые. А это, глядите, вот, ха-ха, нечто аховое не у той бок нас аховое. Это не чекают, если выбегли за мной, а я так это месте робил. И нечто выбегли, затупили, я двери зачинил, стоять, типу, ну пусти, что там поесть вечера уже, зараз буду давать им. Сегодня... О, дед перший, аж малую даже нам брахал, глядите. Зараз буду давать. Почекайте. Так, давайте я вам одразу покажу. Так, это первый пункт, потому что мы подлогу мыли. И вот так вот выглядая. Это покуль что вот стоит, что мы ж не здымали, что же заробили? Не? Ну. А то мне уже наши сябры же говорили, что это, кажется, вы нечто там робите, а потом не здымаете, что погонниках атрымалася. Значит, вот это та стена, якую я поставил. Мы вот за сегодня обклеили, значит, вот эту стену обклеили и эту. И выглядая просто, ну, бомбично. Я, коли щиро, вельми здивлений, что она не настолько цивильная, утульная. Я такие, ого, это в нашем лесе такая прыгажость. Наступная моя задача, значит, вот эту стену доробить. Отрымается покой. От печки вот так стена пойдет, и тут будут двери. Как раз насупрать дверей у ванны покой. И отрымается, что у нас помешкание, амаль что ровный квадрат 3×3. Меньше, ну и там больше покой, там где компьютер, там где ложек стоит, вот стол мы тут покуль едим. Как вы думаете, колькі разоў у мяне атрымлівалася пакасіць у той же дзень нормально пакасіць, як я збіраўся пакасіць? 0. У мяне ніколі не атрымлівалася так, каб у меня з касою было ок. Ці то леска, ці то хрэска, ці то нешта ляціць, нешта ламаецца. Колькі разоў я пачынаючы касіць ужо праз ці гадзіну, ці адразу, ці праз пару гадзін, ці праз паў касьбы я ехаў у краму, тому што у мяне нешта ламалася. Я красил, ой, что, а техника коса, гэта, конечно, особливо, ну, то, что она у меня там китайская 2-3 года тому, и она уже в таким стане, что, короче, не дай бог, это, напевно, та рэч, на якую я бы не экономил. Значит, что я теперь зноў набыл? Стартер. Тому что вот гэтыя зубцы зрэзваюцца і набыў стартер. Я ўзяў яшчэ одну галаву, потому что галоўкі ўвогуле ў мяне як нейкі расходны матэрыял. Я ўзяў такую, потому что, короче, тут крутёлочка ёсць, можно накручивать леску, заместо того, как заниматься хернёй и руками закручивать. Внутри, да, на бобину самому накручивать. Ты просто протягиваешь леску и потом вот затискаешь и за этот чажочек просто крутишь за эту кнопку и накручиваешь. Это моя старая, як бачите, стартер. Вось он позлизывался и вот гэтымі зубцами он повинен чапляться за зубцы рухавіка косы, але яны проскокваюць, и это психичная энергетика. Ну и я думаю, что леска. Я достал, я еще не запускал. Я все так больше-менш перакруціў, недзе подмазал, замяніў, нарэшце замяніў
я набываў карацей ну гэты шчыток, ён у мяне цалкам паламаўся. Тое, што павінна адразаць леску, тут такое лязо, яно дарвалася яшчэ год таму. Значит, я набыў нейкую таксама эка, аказалася яна не падыходзіць па паверы па трубе, як і не ведаю, як яна не падыходзіць, што у іх розныя. Вот эту металлічную пластиночку я туды ўпіхнуў, каб яна больш-менш закруцілася, потым я разразаў гэту пластиковую штуковину, тому что оказалось, что каб яе апрануть, яна, ну, эта планка, яна была цельная, для того, каб яе апрануть, трэба было бы разобрать, здымаць галаву цалкам і апранаць. Я такі, блин, а нельга было неяк прасцей зрабіць. Карацей, зноў, як заўсёды, калгас. То бок няма у меня такого, каб яно ўсё нормально оделася, там нормально ўсё прикрутілася. Карацей, калі вось працуеш і набываеш розную кітайшчыну, трэба прызнацца, што ты набываешь китайщину, ты набываешь танные речи. Конечно, хотелось бы хускварну, якую, и ты бы там разумел, что яно хутчэй за ўсё там нормальный металл, нормальный пластик, яно там усё подгонено по памеры, каб ничто нікуды не вылятае. Ну, зразумела, і там бываюць косяки, але у імавернасцях, да, то бок існуе такая рэч просто як імавернасць таго, што у вас нешта пойдзе не па плане. Вядома, што у хускварна таксама можа паламацца, але імавернасць там, напрыклад, 1 до 100, а тут імавернасць, што нешта паляціць, это 50 до 100. Так што, ну, это ўсё, конечно, просто з кітайшчыны ты яшчэ купляю гэта кот у мяху. Вось, это ўсё, я паскардзіўся. Я вам паскардзіўся. Ну, буду сегодня, может, что спробовать, не ведаю. Ой, тому что людцы няма часу косить, не просто что ляжешь на канапе, а вось, ну, сапраўды, просто каб это ўсё покосить, это трэба дзень выдаткаваць, але ўжо месцамі іду есці ўжо клічуць. Я сёння нічога не парабіў, я сёння нічога не зрабіў яшчэ. Ужо гадзіна дня, я нічога не зрабіў. А я уже стаміўся, уже обед, а я нічога, я ні травінкі сёння яшчэ не пакасіў. Просто паглядзіце. Гэта, тыпу, я еду як зняць, о, яна мне, о, бачна, не бачна. Ну, то бок амаль што па пояс. Амаль што па пояс. Гэта прычым, што, ведаеце што, вось гэта трава высокая, гэта тыпу газонная, якая ў светлафоры прадаецца. Глядзіце, як яна буяе, это вось гэты куст велізэрны. І яна, сапраўды, яна просто вырубае, яна не дае расці каля сябе. Ну, нішто просто не расце. А вось гэта жоўтыя плямы, вось это ўсё, это Катя, значит, яна правярала, як працуе вось гэтыя тарнады, вось гэта ўся хімія. І глядзіце, сапраўды, просто нішто не расце. Просто глеба. А вось гэта, зноў-такі, вось гэта газонная трава, якая танная, але, слушайте, ну, яна, сапраўды, яна просто прадзіраецца. Ну, выглядае ўжо лепш, чым гэтай лапухі. Ой, все, это я просто нейкі раздражнённы сёння. Я сёння такі раздражнённы, што касьба гэта у мяне гэта заўсёды гемарой. Імаверна, вам пашанцавала, імаверна, у вас рукі роўныя растуць з таго месца. У мяне касьба гэта заўсёды адзін вялізны гемарой. Запусці яе, потым паспрабуй запусці яшчэ пасля таго, як ты яе заглушыў, потым адкасі, нешта ўвесь час. То тут ты толькі запусціў, тут леска вылецела, там галава паламалася. О, карацей, цэлая гісторыя. Вона Піліпка ляжыць на этом самом, на растворы. Это той раствор, які са слупоў застаўся. Ну, я не прыбіраў гэты пясок, таму што я яшчэ там же потым, калі буду рабіць падлогу, будучыні таксама будуць слупы ставіць, але меншыя, а і мне трэба будзе раствор рабіць. Піліпка, што вы скажаце то самае пра надвор'е? Што, горачае? Піліп, чого вы адвярнуліся? На дварэ, дарэчы, упершыню больш-менш некае сонца, нават у майцы. І не скажу, што горача, але, ну, так ужо, я думаю, па адчуваннях амаль можа нават 20 якіх-небудзь. Ой, карацей, нейкае іншыя дні просто здараюцца такія дні, што просто вось парві ды выкінь. Просто ні да чаго. Што зрабіў, што не зрабіў, нешта павантуліліся, пахадзілі, дзень скончыцца. Ну, такое бывае. Все, пожаліўся і буду далей, карацей, это самое, пакутаваць. Я не ведаю, як это называется.
Я сегодня хотел отвезти дядьку, там есть один у нас, який занимается этими самыми костами. Я у его вчера там и эту самую заводку эту куплял, там и леску, и это все. А сегодня, значит, я просто прочнулся, включил. Все это самое, с другой тычки она просто завелась. Я не ведаю. Оп. Короче, пока стены нема, а двери уже есть. Можно поглядеть изнутри. А Люля? Не понимаю. А Люля, да, не разумеешь, что отбывается. А Люлька? Где дверей нет. Где? Куда идти? Ну-ка, гляди, Люлька. Оп. Оп, такая вышла, такая. И текать. Коротей что, показываю. Классичная история про Евгена и яго рамонт. Я думаю, что зарисовать гэтые петли я набыл не тыя, як былі, там членькі правыя, левыя. Гэтыя завесы, атрымліваецца, былі ўнутры, да, то бок яны бабачкай складываліся і раскладывали. Бок это левыя, напэўна, правильно называецца. А яна быў правая. І яны крыху менш, як бачыце. Ну, але ж, то бок яна просто звонку. Коли двери зачинись. Тут просто темно дорога, светло. Лямпочка засталася там, на тым боку. Тут у нас не буде пакуль. Ну, потім проведеться. І ось яно звонку. Виглядає нормально. Ну, типу, не кидається в очі, нічого такого. Двери стоять. Двери на диво ровно стали. Проем на диво я ровно заробил. Я, ну, вельми здивлений своим майстерством. Не без, конечно, стиплости, треба сказать. Адзінае, что, ну, до чего можно доколупаться, что вот тут литерально пару миллиметров можно было бы вот эту коробку заробить ниже, але это уже для того, как уже доколупаться, прям доколупаться. Але я уже это уже робить не буду, и я лишу, что это уже перебор. И так все цудоўна, ездить туда-сюда. Ось, яна нават яшчэ сцяна не до конца зроблена, а яна уже висіць і, ну, яна трывалая, типу, прям огонь. Прям яна не болтаецца, не бразгае, як я думаў будзе. Тут таксама я гарызантальна бруски пусціў. Вось тут брусок гарызантальны. Вось тут будзе брусок гарызантальны. У чым жа увесь нюанс, праблема, што ты да печкі ніяк не прымацавацца. Вось гэта, калі б гэта была просто тут сцяна, ніякіх пытанняў, ты бы і гэты вертыкаль бы замацаваў бы. Не пускаюць у пакой. А чаго? Можа ты што, ты дурышся? Таму не пускаюць. Ну что, а не, так я сам покой я уже здымаў, як атрымалася. Гэта я вось сцяну зашыў. Я вам так скажу, что гіпсакардон гэта яшчэ адна пачварня, якая мяне вельмі раздражняе як матэрыял. То, что сыплется, я нечто крошится, нечто ломается. О, одно раздражнение. Я, короче, вот это с одного листа. Я нечто выпил, выразал, я нечто матюкался. Короче, я так наматюкался, что уже другую частку дверей я уже зашивал частками, бо уже не было ніяких ніякої енергетики. Неяк тут напілавал, наприклад, напілавал. Аж дірка тут у меня заробилась. Эту дірку я, значит, заклал кавалками, и уже завтра, там, коли мы будем... Я серпянкой это все пройду, зашпатлюю, и все будет чики-пики. Все будет ровно, нормально. Вот, дверки у нас такие з'явились. Будем шпалерами клеить, будет пригож. Картина уже цалком готовый покой. Так, это у меня запцацки, якія засталіся. Я тут усе пілаваў, вось можна бачыць. Это я тут наразаў профіль. Таксама стаў уже профессионал уже на рэзцы профиля, уже этой болгаркой пілаваў з усіх бакоў, уже это як мог. Слухайте, ну крыху покосил, крыху по-чалавечы. Конечно, тут все равно выглядае як нейкая сметница, но ничего, это с часом это зарасце травой и нормально будзе. Крыху покосил, позбивал, гэта умоўна на... Это прыкладна 1 літр паліва. Я не абмяжоўваўся 1 літрам, гэта я просто... Быў час, і нам трэба было хоць збіць крыху траву, у мяне не было часу брацца за поўную касьбу, ну, таму што у нас 25 сотак толькі сваёй тэрыторыі, яшчэ ёсць дарога пад'язная, карацей, калі ўжо брацца сапраўды касіць, нармальна касіць пад корань,
усё гэта трэба вылучаць, ну, мінімум один нармальны працоўны дзень. Я ну, як бы не жартую, то бок ты раніцай устаў і до, ну, не да вечара, вядома, но там до 3, до 4 ты можаш там спакойна касіць, таму што я ж кажу, вось гэта ўсё там за домам, вось гэта ўсё, то ж яшчэ трэба пакасіць, каб кветкі не пакасіць каціны. Потым уніз туды дарога, туды наверх, карацей тут касіць. Во. Я бы больш пакасіў, калі б каса завялася ў мяне ў той першы дзень, а не ў другі, калі проста она паляжала ноч, я такі падышоў, тыркнуў, і яна жух і завялася. Я карацей не ведаю, яна, ну, просто пад настрой, яна пад настрой запускаецца. Ну што, сябры, давайце што, напэўна, на гэтым відэо у нас і скончыцца. Я вырашыў, што ўжо крыху матэрыяльчыка я там крыху назбіраў, там як мы сценку я рабіў. Вось. Таму што ў бліжэйшы час у мяне зноў у нас тут будуць сямейныя пытанняў будзе. Вось, будзе складана, але пра гэта ўжо у нейкіх бліжэйшых наступных відэа. Усім вялікі дзякуй, абдымаю і да хуткіх сустрэч.